Chito sta Sunita Lynn Williams in Barry Eugene Buck Gilmore. Sunita Lynn Williams, zmena Pandey, sa jej rodila 19. septembra 1965 v ZDA, pohybie americká astronautka, pokojná častnica americké mornarice i nikdaná rekordierka za väčšinu vesolských sprehodov ženské 7 i najväčšia sa vesolský sprehodla za ženskú 50. 40 minút Williams je byl dodelený na medzinárodnú vesolskú postavu kot člen expedície 14 in expedície 15. Leta 2012 je slúžila kot letálska inženýrka na expedícii 32 i NATO poveľovníca expedície 33. Leta 2024 sa jej venila na Boeingov preisku s posadkou. Prvú misiu s posadkou Boeing Starliner. Jo na Zemi je odložil do februára 2025. Od leta 2024 do februára 2025 Bosta Williams im kolega astronaut Bud Gilmore izvajala različne znanstvene poskuse im zdržovali na na kruhu medzinárodne vesolské postoje. Zbudnie živojenie im izobražovanie. Williams sa jej rodila v Eucebu v Ohy, Meddarmeni, dají Niekhan v Massachusetts njen rovesný kraj. Njen oče Deepak Pandey je byl indijsko nerište nevala na tom ísť okružené sa na Gujaratu, medtem koji byla njena mati, ušulenje Bonnie Pandey rojena Zolokar Slovensko nerište. Njeni starší so prebývali v Falmoutu v Massachusettsu. Byla je najmladšia od 3 otrok. Njen brat Jade Holmes je 4 lete starejší, sestra Dina Anat patrí leta starejšia. Williamsova očetová družina je izhulásaná v okružené sana, medtem koji njena družina po materinnej strane slovenskýga porekla. Williams je prosto poniesla slovenskou zastavou, lebo sa samostatne len v praznovanie svojej indijskej i slovenskej dediččiny. Njena vzdevka sta suní v ZDA im Sonika v Sloveni. Williams je leta 1983 diplomoval na srednej škole Nietan. Leta 1987 je diplomovala i z fyzikálnych znaností na Pomorskej akadémii Združených držav Ameriky i leta 1995 magistrírala i z upravovania znanstveného inženýringa na Technologickom inštitútu Florida. Zdaj bomu govorili o Barryu Eugene Bucku Gilmore. Barry Eugene Buck Gilmore sa jej rodil 29. decembra 1962 je astronaut NASA i testný pilot mornarice ZDA. Imal je 3 vesolské polete, od ktorých je byl prvý 11 dnevná misia vesolský plovila novembra 2009 na medzinárodnú vesolskú postavu. Gilmore je byl zmenovaný za pilota s 5 druhými členmi posadky na vesolském raketoplánu Atlantis za misiu STS-129. Slúžil je kot diel expedície 41 na medzinárodnú vesolskú postavu. Leta 2024 sa je venil na Boeingov preisku s posadkou. Prvou misiou s posadkou Boeing Starliner. Trenutno je v vesoliu i najby sa venil na Zemi leta 2025. Predem je byl v júli 2000 izbrán za astronauta NASA, je byl Gilmore i skúšený testný pilot mornarice. Sodieloval je tudi pri razvoju T-45 posahovie trajne. Osobno živojenie Gilmore je diplomoval na srednej škole Mount Dewitt v Tennessee. Gilmore je prejel diplomom i znanosti in magisterii i z elektrotechnike na Tennessee i magisterii i z letalských systémov na univerzite Tennessee v Gilmore je byl člen, letterman in kapitán ekipe nogometnej ekipe Tennessee Technological University. Vojačke i skúšne Gilmore i na več pod 8000 uletenia in 663 pristankov letal nosov. Sa v taktičných reaktívnych letalých iný diplomoval na americký mornarišky školy za testný pilote v času Gilmore je vega mandata kot mornarišky častníka in pilota flote je Gilmore opravil 4 operatívne rasporedite, pričom je letel z letali a 7 EINF a 18 z krovov letal prevozníci. Opravoval je misie v podporu operácií 10 síl, 10 strún i Južní straži nad iraškým nebom, tak tudi misie nad Bosnou v podporu interesom ZDA i NATO. Gilmore je úspešno opravil 21 bojných misií med operatívnou rasporediteľou na kruhu USS Vigda. Eisenhower zbol Buster Stick Fictor Skvadron 34 VFA 34 INF a 18 Skvadron s sedežem v mornarišky letalský postoji Oceána, Virginia. Kot mornarišky testný pilot je Gilmore sodieloval v všech vidití začetníka razvoja T-45 je Trainer. Kyjev Koľúčoval začetno potvrdilo o pristanku letalonosilke in teste letenia s vysokým kotom napada. Výbová testná turnia je v Koľúčovala tudi usudskot systemský in fixný krylný inštruktor flight test. Predtým je byl izbrán NASA, je byl Gilmore na izmenľavi v letalské sile kot inštruktor flight test našli za testne pilote amerických letalských sil v letalskej bázi Edwards, Kalifornia. Astronauta Sunita Williams in Buck Gilmore sa Bosta vrnila na Zemi v februári 2025. 6 mesiacov kasnie je prvotnú načrtovanú, je razkryla NASA. Dvojec bol odčel z medzinárodnej vesolskej postaje i sa znakovú vesolský plovila z PAC-X, čo odrábil na mesto prvotnú predvídenia Boeing Starliner. Vendar páje Níhovo podališanom bývanie vzbudilo zaskrbljenosť v vode Níhovega preživetia, zvlasti v vode osky bez hrano i kyslíkov.
NASA je zagotovilo, da ani neposrední nevarnosti za astronaute im da ima ISS dovolí doložbu za podporu posádky za dodaten čas. Vesolická postaja je dobro založená scén, kar posádka potrebuje konečnú hranu, vodu, oblačivým kyslíkom je diala NASA. Agencia je poudarila, da bodo redne oskupovaní misie zagotovilo zadovoľovanie potreb astronautov, pričom navajajú redne príhode tovorných vesolických plovov, ki prevážajú hrano, korivo im zalu. Vesolická postaja je razkrila, da sta dve vesolické plovily jedno z 8,200 kg hranie, koriva, zalub im drugo s 3 tonami tovora pred krátkým prispeli na IS. Další živojenie v vesolu zátieva jedinstvene uredito. Nejs ľahko astronauti spíjo chierkový plach, strop a listenie zahvaľujúč ničelných gravitácií. Uporabljajú spalné postaje, podobne telefónskym kovorilnicám, spalnými vrečami i blazinami, pritrienými na tla, steno a listru. Astronauti ľahko opravujú tudi videoklice, zvučné klice, ale pošiljajú aj pošto prek NASA. ISS ima telovadnicu, imenovanú Advanced Resistive Exercise 9, kjer ľahko astronauti vadiajú s vakuumskými cylindry za simuláciu úteže. Ľahko izdajú vaje, pod so početí, mŕtvych vid im klopí, da ohraniejú myšičnú masu im gostoto kosti, doklev sa nevrniejú na zemľu. Na krovu ISS ima tá sonda Williams Input Wilmore tudi dostop do systéma za proizvodnú zelené Weber Guardian, ki ima omoboča pojemne svežých príďokov im celocveťa vesolu. Med ďalším vydaním je dvojec experimentíral s različnými technikami za izboljšanie rasti príďokov v vesoli Williams in Wilmore najby se venila na zemľu konec februára na krovu vesolicky da plovila SpaceX. Medtým se bol njihova prvotná vožňa, Boeing Starliner, odvezala v začiatku septembra im poskúšala vrniť se bez posádky. Objavitý komentár administrator NASA Bill neosobne hovoril o zavezanosti agencie k varnosti im pojasnil odločiteľ, da astronauti obdrží na jeseň vrnie Starliner bez posádky. Veselickí piloti sú Tugani, tudi v najranejších i najbojvitinských oblekiach. Testný let ponerali niti varedníky rutinsky. Hvala, keď ste si obodali tá videoposnítek, za väč videoposnítkov všečkajte im sa naročite na môj kanál.